This is the first. Oriri mihango ya githomo yambiriirie gucokereria muthenya wa umuthi arutwo makihingura tamu ya mbere ya mwaka wa 2024. Riu thirikari niirekereirie kigina gia ciringi mbirioni 31.34 gia kurugamirira githomo gia primary, junior, secondary oro hamwe na secondary. Kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni Minista wa githomo guku bururi-ini Ezekiel Machogu iria igongona ria kwamba Muthingi wa mwaka thukuru-ini wa Kamagut Kauntiini ya Uasin Gishu. Fire hakuna mtoto atakaye nje kwamba pengine iko school fees au iko kitu kingine mekosekana, kwa sababu fire serikali yako Your Excellency last week ulitoa pesa ambaye ni ile ya capitation. Kuringana na Machogu, thukuru cia sekondari ciamukirite ciringi mbirioni 16.8, thukuru cia Muthingi cikiamukira ciringi mbirioni 4.74, junior secondary cikiamukira ciringi mbirioni 7.6, nacio mbirioni 2.8 cikagathikirwo arutani aria marugamirire kigeranio gia Kcse kia mwaka muthiru. Imeingia katika mashule yetu ya secondary, katika mashule yetu ya primary to the tune of 31.5 billion. Kwa hivyo hiyo pesa imeingia kwa account ya mashule yetu, walimu wataweza confirm hiyo. Kwa hivyo hatuna shughuli kwamba watoto wetu watakosa. Oho Machogu akirekereria Maumirira ma Kcse thukuru-ini wa iritu wa Moi mwena wa Eldoret augite ati arutwo aria mataikarire kigeranio gia KCPE kia mwaka wa 2023 riu ona thengia wa Ministry ya Githomo kwiranira ati ni magaikarira kigeranio kia mwanya makuingira thukuru cia secondary ikiro-ini cia kaunti hamwe na Kauntiini, na thutha wa miaka 2 maikarire kigeranio kiao kia mwanya niguo thutha ucio makeyandikithia guikarira kigeranio gia Kcse. It has been decided that the 2,000 candidates join Form 1 starting January 8th, January 15th, that is next week, and be allowed to sit qualifying examination later. They will, however, be advised to ensure they sit the individual qualifying examinations by the time they join Form 3 to enable them be registered to sit the Kcse examination at Form 4. Makiria ndumiriri-ini yake Machogu ni akinyiriirie ati mitaratara iria gathikitwo ni thirikari na ikendekithio iguru rigie marihi ma bithi no nginyagia rumirirwo. Makiria riri mathukuru marahingurwo na woyani wa kirathi gia Form 1 ugithie na mbere, na akiuga ati thukuru cia gibururi ciririhagwo ciringi 53,000 nacio cia kaunti cikirihwo ciringi 45,000, na riu uigiririki ugitigirwo arugamiriri a githomo kaunti-ini gutigirira ati mitaratara iyo ni arumirirwo. Excellency, hivi majuzi tulitoa mtihani ya KCPE watoto wetu wa Kenya 1,415,000 na wote Your Excellency nataka kuhakikishia ya kwamba tumewaingiza kwa mashule, hakuna yule hata mmoja atapaki nje kwa ile mpango wako wa serikali. Aduine ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Cege wa Wajohi.